che la tic è réelle, me ne arriva dans drôle l'histoire. Remarque que c'est une histoire réelle. Hein. Ouais, quand elle est au Berdé, là, les cloches, là, ça est bête, quand arrive la fille de séjour, là, tu vois, su un salou. E mica il momento, tu conosci pas quoi, au douane. Allora, là, on a un son, e poi che lo suo, che là, che la bestia, poi io che buttavo so qua, e mi dava pas, facevo tutto qua. E dice che pas come, che lo suo, facevo tenere là, perché il blu malato, e si la lei si upra, e poi io che va, e poi la fortuna che vai a dire. Allora, me ne avevo un son, 40 minutes d'habitude, bien sûr. Là, quand arrivé à la maison, la patronne m'a dit, mais venez de temps. Et il dit, ouais, parce qu'il y a que le soir, c'est parce que l'homme. Fait que pour moi, bon, le quoi, je sais pas s'il est malade, mais il ne savent rien. Il ne connaissait rien, mais ne voyait pas comment me les sacrera, ou pas. Alors, elle m'a dit, ben, t'as cette tavatza. Alors, il a lavato le table, la zeta zero. E poi quando ero in la lavazza, la patronne che veniva in accordo, si io proprio si andava a fare. E tassa lo ciò, e mi dice, te, prendi lo ciò, me non lo lavoro. Mi dice, me non lavoro, ma che faccio male in che? Ma non lo lavoro. Il n'y a pas de lavoro, non te ne lavoro. E mi dice che c'ha la becchia per petit. Mi ne conosco pas mieux. Mi dice, te la fai menare un bu. Menare un bu, ne si pas, mi dice che mi dice che non aveva più là, che il vieux garçon qui n'a un bu. No. Allora mi è partito perché la ciò, volevo più. E più quando mi vede arrivare per la ciò, mi dice la petit, dice la ciò, terzo letto, vuole stare il ministro. Ministro, mi ne conosce, io mi ho parlato con lui, del ministro del governo, che tu conosci, allora là c'è che il bu, bien sûr. E l'autre commence à venire, il fretta sa moustache un petit peu. E gli monta a travailler dessus. Il dit, mais arrête, che mi hai tuato la ciò. Mi dice, laissala fare. E poi per me mi dice che è finito. Poi entra là. E dice, me la portano un paio. Mi dice, va d'accordo, papà. E mi è stata la partita, ma ciò, e arrivò, la portano, mi dice, allora che fai? E dice, che bien fai, ma sono pas bien. Ma en arrivant, mi parla del ministro, e poi mi ha lasciato il bu. Le bout, il m'a monté sur le tour, il a sorti un crayon, mais je ne sais pas ce qu'il fait avec son crayon, mais il ne savait. Elle me dit que mon pauvre petit, ça. Elle me dit que le tour, il est entraîné à faire le souris. Ah, dit bien, me dit, mais pas le reste, me dit qu'il n'y a que la bête, mais qu'à quel moment, il n'y a pas d'éducation sexuelle comme ailleurs. Et il dit, mais pas le monde qui paraît. Ah, me dit que non, mon petit. Mi montoya in su. Ah, dice, beh, écoute, patron, mi tu devi dire che mi montoya una cautela.